KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jompi Usamla kisan bare ulalong usamla yukura ban yokhur yakana melado da kabayo ra ya ka champion belt ha ka lempung yukura national MMA championship bala penlong de ka mixed martial arts federation of India ha ka jilla Manipur kabalalong hanong mei bung multi purpose hall kabalalong ha ka arpu pratari ubna jemmang arajar arpu ar na lor kisan bare ki wei pat kinong yakura ki balayo khur ya kanam job kilong ujo opa ujo nong tudu u balayo khur ya katakma ksiar u 5-star bare u balayo khur ya katakma rupa bat ka wei pat ka sama kenthai ya ka bala tip kerteng kum ka Daniela I Wanda Milem ngam ka balayo khur ya katakma rupa kini ki saungut ki dei na ka kinhon ya ka bala tip kum ka Revolution MMA Shillong kerteng kisan bare bahasa pasang tepo senong jalpet bris tengah ngajob ya ke kategori jong ka bantamweight ketika title belt pro nga pelim ya opponent juga daga bangajob ya split decision kategori ba 61 players te kilong beat kilong best and ki stamina kidon and kibon da compare ngi bar kipat kilong kumwe nambar ngi yang ni train kumwe tu sa train kumwe and kumwe ong kila long well train stay ni pat ngi long apa ni pat ngi long well train ni at least la ka badon lang isar sam badon lang bat ngi every man ngapor mahikai ngi bat step bat met ipun I am sending ngi ipun kit ya ngi da nong kilemare naman train pha te ngi train bahai em kene kam de ka sen ka ban kong kene ka de ka thot kene ka balai sen balai mangayo title belt nga ka thong chunga ngalong bai ngan snok bai kene jing le kai namar karta kadang biang nga kwa ban toni career hang ni man le kai bai adu met snam ngan le kai kene ngan le kai bai kene game lalu perang rit long tu long pundu perang rit ngam tu ngisi ya show be baki kena he long la you la sedang ban tip kadon ka martial arts kadon ka kickboxing namar ngai tana ba ban pe ki film long fight be namar nga itana ba ban pe fight yal der nga so bang ban fight hang tu benta ngapi na film motivation tu haden pat ngaru nga kwa ban join ken ban fight kadang ngaru nga so tana ban fight adum tar Kerteng janga de jupa juk nong tru kasinong janga de na tiang wet Santia Hill jing ni kai balek ka game balek ka ngi ka de ga kickboxing K1 Pro na stage China ba jong ka badan Manipur impal chua perbang adang lek kai te ngi dang ye lek kai ka kategori jong bar dang rita dang long kilat im tu te ke amateur Tentara dalam poi ham slam di nang poi gi slam tang dang lek kai nga sang man lek kai ya ki MMA ya ki boxing K1 ki ba de ki pro tu nga la sang pen ya lam be isar sam borbi ding do ingi pen poi sya ki tu ki level ba kam hek ta nga pelim ya khana Manipuri bade na kita na jangka Asian jang sia hi nga pelim yu na ka split decision
Kateng zanga dari 5 server tengah sa jalpet bridge tengah te ngasngutrat ban ngayok ban lake stage Manipur te ban ya kendo ban compete bat ki player ki ba khamtrem ke te kathong zanga hi bangan trish tam bha ban minat ba nang nish khmat te ngan yo ita ka ban poisha ka thong bangan lekai ta ka national international Nyala aiwan dam liam ngam masyong asa halu wolong paring lum derba kan kajengnet jonga te ketika tournament te ka so biang so air buat tahi ke opponent te ngaya khat hi bangan job bat ngamla ra nga ya kon ya ka title bell ngak hem job ra ngaram na ka ngayon no selva ke Naka box cepa check move baik siapa baik Ngajit yang ngajeng kai tengah internet hama ki kena ki balak kaya kan ngarung aqua bangan nak kaya langken kadang ngai biang ki kena ki balak kaya ngi ki kiu tengah aqua ki man ki kum kiwe kum na kiwe ki stiet mong iki akhlan ha ni hame galaya tengi duna kiwe not east iki akhlan baningi ru ban kai tengah aqua belong pelat ki turu kan man kiu ru kat tahi man si bada ka erungi hap ya sya ban job kan sakatong kom bangi buat benong kuat bangin kiu kuat bakin ya la kai lang kin bakin ya kiu lang de ban ya sarong iwe kembangi nang dan sap ela jong ru ini kai lang iwe batai lang pada baklang ini batai lang nya kersan lang iwe kumtai kuat benong hey buka gas ya oi dekat terus kemat ada ke cross ada kejar ru Amsha kena apa pi what are you yang baik tak kaya oi apa ya pi kira kok apa Jai. Siap. Clean. Kenala wat Biden Wat Biden dia. Clean smack. Great points ya. Boleh di mana? Clean. Kani ba mendang sian ba apo Manipur ga ni ka MMA ba ka kickboxing K1 ngila pha ku masangot tang ba kijing le don barop ma job barema msyong ka kini ki sangot la job arngot kisan beret nang ta baru jupo nong tudu te ga kani jing pha jongi nang ni na klub jongi ban le simanta kani ka kani le kai mi sport Manipur tingla pha sangot na pedeng kini sangut ka wei kan thai tang ha jing le long ta ki don jing job don jing rem ta long ka e bas tonat ni long ba ya buat pat ba arut kilai jom kisan beret nang ta baru jupo nong tudu mentah ngi lut ngi pelut ni mengi nak kelom ni kini ki yu ban ni wad nang sirap nang ni nang tai te ki bapan ki nang ki kloh ban yarap te ngi pelut ina na plala jong ni kini kena ngi pa chutai de naga kelom jongi adu mentah ki labon trai ki bala si mentah trai ngi tali ki medal kelapoi kumba arspa tame nang sien gi nang wan lekai ha kan ni kami klia games ku wushu akani ngi pa kana kumba kan rimut ni kini kan ringur ki medal baro tangwai ba rem yo medal te ni kini ki khat santali ki medal ki rio tali gold tang yo santali silver ba south tali ki bronze te dang menakani ro shwa jong kini ka kini kan miklia games ile kai ka state level shu te kana jongi ni pa ni divide nong ki badai na west sintia kini juga sintia di jong district ma te ni pa kini sebentar do arngut dan iki arp ngut baro ki yo medal okay besar ke nong kidang kabarang sing kinang keu nang keu jing kai jong ki
dang manikini handang hini kandiat panai baladam ni poi dang Guwahati hak bang Asian banta hagwen kita ki tournament seperti cup kadai ka club war ba organize ka bidang mixed martial arts badan pok Guwahati hak ba hatu kasngi ni pha nyungut khna but hak jingile kai ki hagalik bau jongka strawweight khna jingi arngot ki ram hano ka semifinals nang ta ki sayo ek bronze nang ki khat prangot ki nong ele kai te nang ta ki dan individual games ru lightly ngi job and then kawai ngi ram te overall dalakut ki jingi ele kai kata ki organizers ki event ingi ba kin declare ngi as a second best team te kata ki janmit ngi ki announce ngi kum ka second best team